Anya laki din! Apay nga ta. Kalat mo na si Maya ti biyag dalo siya. Ay ket, kasta nga talaga tanagagdakit nga road nga gasawa. Kitaam nakagatang damanen iti kabarbaro asufada. Idi damo, refrigerator ti ginatang da. Sa idikwan, dakkel a TV. Sa ita, nagbintas asufa. Kas iti kinunak Joan, nagagda nga main nga gasawa. Iso analabit, nakaurnong da. Diyak lapat dyan. Imposible Anya ti imposible iti dayta. Ti amukit diya, katandaan numalya nila kay na. Anya? Nalabit, agkup-kupit iti opisina da. Ay, di kag sasao iti kasta, panang dadael dayta Joan. Anya lakit din aya. San man, mamati ka kanyak, Maria. Isardeng mo daytan Joan. No awang gatangem nasaysaya at no gawid kan. Tadyak kayat ti mairamraman iti bagbagam. Anya ti may sinasao day jay a Joan, Maria. Nakitak a naggapo dito istor mo. Amangan no siyak manan ti sinarsarita na ditoy. Kwa, saan mo't kitde, Lucia? Naglain day jay amang padakas iti kaaruba na. Iso akagurak launay. Iti na minsan, napan na inwarwaras nga agkursonada akanukin nila kay na. Aya, Ay, naimbaglaangan tasaan anamati nila kay ikaw. no apay ngamin nga kasta ti mapanasarsaritaan. Un nga ruda, nakita na laang nagkuyog kami amagmag na ijay dalan. Kastakit dahin ti mapan na sarsaritaan. No apay ngamin nga nagkuyog kayo Una, tanaira na nagkalugan kami iti jeep. Ay, kasta gayam. Iso asaan nga agbidot manen amang dadaal kanya. Tamangan noan niya ti aramidakan ko na. Kwa, anya itayan tigatangam, Lucia? Gumatangak iti sukaken soy Maria. Agadobo akman. Sige, mabitlaang tayalaan ka tigat-gatangam. Bakit? Jack kayat ang makiap-apa ka? Tasaan anasayat niya ugali dayta? Basta, iti kanito amaduktalak asar saritaan nakmanin ni Joan. Ay talaga siwakag tingiwat na. Bay-bay amlat ta ka di dayja tao. Di oray man anya ti sasawan nakin ka. Tinaskain kat saan apod no. Agruam nga road. Basta, saan ka makiap-apa? Tasaan anasayat dayta apakasarsaritaan? Si kamot la tinakababain. Anya ti kinunam, Joan. Saan kit dinapod no, nanang? Ang mga nukamang ti sindikato ni Anselmo. Iso asim Maya at ibiyagda. Adda kaday pamanaknak mo iti dayta. Rayawan pamanaknak ko, nanang. Tapod numad. Pangalaan da nga rod iti inggatang da iti appliances da ngay. Mangup opisina ni Anselmo. Dakkel ti sweldo na iti opisina nga ayan na. Oho? Jak pa tsin adakkel ti sweldo na? Ang mga no minimum laeng? Ti importantay, adda panggadan na. Ngam kunammatla no asino ni Lucia? Kunamlan bak nang? Apay ka di manan. Nagpipindas dagiti kawas na. Kundi manicure kan pedicure pa'y itan. Anya, Kan padak mutla ang agab-abang. Sa ita, kunamlan bak nang. Bakit? Nakasarita ka untakin lutay di tabangir abakan ti alutay. ka, Gatangan tan patakderan tay ti balay tayaw. ay kat mayat alakay. Agpatakder ta iti dakkel abalay. Sigurado, kasta unay manin nga apal ni Joan. Sana kasta, bakit? Baliwam ti kasta nga ugalay. Tanaragragsak mutla ang dagiti agkakaruba nga kikinawatan. Jak pakaragsakan akaarubak ni Joan. Ay, saan kumaakasta? Bakit? Pangaasay, baliwam ti ugalay. Jak kayat amakiap-apa ka kunak manay. At to'y tinatgadak, bakit? Naibaglakit din ta nagsweldo kami ita. Mano da itaw Kompleto da ita, awan naksay. Nasaya at mo.
No apay adi ka ngamin makasapol iti pagsweldoam iti dakkel. Iti kasta, saan tayo kumamot nga agab-abang akastoy. Makagatang tayo kumamot iti kabukbukodan tayo abalay. Ket, kanya ngay nga rod. Sa nabali amay sakla karpintero. Tinasken, at pagtrabahwak. Kanayon nakapapaapalan day di alusya. Pasikat. Pangasim, tadi ka makiap-apa, bakit? Diyak kaya ti kasta. Tauray na kurapay lati panagbiag tayo. Basta natalina ay tayo. Awan ka apa tayo. Masurunak ka ni Lucia. Kunamutlano baknang da. Agkaragatang da iti gamit da. Di mon pakibiyangan ti biag ti sabali. Ti biag tayo kit di ti panunutem. Kitaam no kasano na ka matulungan. Makao matikas to'y abiyag. Rigat lati adda. Makapasuron. Wen, pare Sandro, no kayat mo, makitrabaho ka, iti patpatakder ko abalay may. Ne, agyaman na pare. No awan pagtrabaho kam ita, umaikan dito ayan ka o. Wena pare. Addan ng kontrata, iti pan nakaipatakder, ti balay may. Nga mabalin ko latta, nga ibaga amay sakang agtrabaho. Mabalin mo latta, ti mangrugi inton bigat. Ta kasaritak pa, iti mang kontrata, iti balay may. Wen pare, katagyaman na. Makitang ita dayta, Sandro? Kalat amang ipatakder da iti balay da? Sapay nagdakkel abalay iti patakder da. Bakit? Kan may sa, ginatang da ti lote apang ipatakderan da iti balay da. O, nangalaan da nga iti kwartada? Awanan bibiyang mo dita. Di ka makikarpentero kadakwada. Narigaton, nagtaod dayta iti illegal. Amangan no agmalas tayo pa'y no kasta. Ipakan mo di kada kamin ti agapo iti illegal. Saanan? Oy. Di kagsasawi ti kasta. Anya lakit din aya. Agpay sumot. Iso nga agsapol kalaangan iti sabali a pagtrabahwam. Nalpas nga rudin tay sigod a trabaho. Iso adi talangan ipatakder ni pare Anselmo. Imbag dita taasidag. Saan ako nagpletipay? Saan ko nakmat? Agmalas ti biyag tayo no agtrabaho ka dita. Iso saan laangan? Apay adi ka makitrabaho di ta maipatpatakder abalay. Idinto ta inayaban na kamot ni Anselmo. Saan na nanang? Apaanak ni Joan wag trabaho ak kada pare Anselmo. Apay kanu adi na kayat. Anya ti rason na. Amoy umat ti asawak nanang. Apay nga raod nga iso ti patsaw. Adi ka kat agtrabaho. Tagis istambay kalaang. Agapa kami nga rod kini Joan. Iso abay amlatan. Anya nga iti igatang yu iti kanunyaw no awan trabaho. Padasak ti agsapol iti sabali, nanang. Ayun na yun ti asawam. Trabaho lang nga rodon ti umasidagkan ka. Ngam di nakat kayat. Anya klase a panunot ti adakan ko na. Ay, bagpay ngagpay so dalo siya. Taaddan ton dakkel abalay da. Ta illegal ti aramid di Anselmo. Kan kamang ti sindikato. Amom ka di adakkel ti maalada dita a kwarta? Ha? No illegal, talaga nga ado ti kwarta dita. Ay. Mangrugi ka man ng Joan. Usto daytan. Di ka agar aramid iti pakadadaulam metla mismo. Saan man Maria? Talaga akamang ti sindikato ni Anselmo? Ken ada illegal nga aramidan na di opisina da? Isu akasta, makapaitakder da iti dakkel abalay da. Anya ti sasawam, Joan? Ha? Ay na, iso daytan ti bagbagakin ka, Joan. Ay, Lucia, awan amok kadagiti lablabid ni Joan. Kinapudno na, laplapdak pa'y nga agsao iti madi kontrakin nila kay mo. Adda aklaang iti asidag. Iso anangag ko ti imbagbagam, Joan. Akamang ti sindikato nila kay ko. Ken adda aramid na nga illegal ija opisina da. Ha? Nangag ko amin dayta, Joan. Ha? May kaduan dayta adaras apanang dadaol mo kada kami. Ala, agkikita tayo ijay barangay hall. Ta idarum ka. Anya? Di nakiraman di talo siya. Jak kanunungan tin sa usawang ni Joan. Idi pa'y laeng ngay bagbagakin kwa na amade timang dadaol iti kaaruba. Di mo ilat tamamingga. Uray si ka Maria, di ka naglibak. Di nakiraman, Joan.
Aramid mula ang dayta, ta sa anak akasta. Sige, agkita tayo di barangay hall. Ay, wunlo siya. Kasta ti aramidem tapno mamingga ni Joan. May saak nga agsaksi. Anya? Agsaksi ka, Maria? Idinto ta sika ti kasarsarita? Wan, ngamjak kanunungan, dagiti bagbagam, ammum dayta. Laplapdan ka, tadyak kayat ti mairamraman, ngam sigimit latta. Kun inwarwaras mo pa'y kadagiti ka aruba. Iso anas ken ang maitkan iti pagnakman na. Agruwam ka talaga. Lakay, agmultaak ka no. Nalpasan ti tungtungan medyo barangay hall. Kat kunada nga agmultaak iti 5,000 a pesos. Baka mo ka na iti pagmultam. Anya? Awan panggap mo amang tulong kanya? Iti anya agapo at tulungan ka. Mangibabain ka nga asawa. O sige, ingka nga rodan di taayan ni Lucia. Ta isoma ti isakit mo? Di ore agasawa kayon? Anya? Wan, ingkan iti ayan ni Lucia. Siguro, ag gusto ka kunkwana, iso nga isakit mo launay. Ay, anyan ti kasta nga ugalim. O sige, pumanaw kan. Tadinak matla isakit nga asawam. Di ore ag sinatan, pumanaw kan. Anya, pinanawan niyaw ni Joan. Wananang, katagnagd kami pailang dito balayo. Kadwak dagiti duang anak mi. Ala, awan parikot iti dayta. Talaga na uma akon kini Joan, nanang. Agsina kami na talaga. Total, isumot tinakarit nga agsina kami. Ay, oo na yan. Awan lat na pa nagbaliw na. Mala, agyan kayo nga rod dito'y balay. Nasaya at magtapno saan amakit kita dagiti anak yaw ti ugalin na. Iti kasta, saan da amatulad. Lucia, imayak di ti balayo. Takidawag ko mga ibabawyo ti multa. Awan ngamin pagbayad ko, Lucia. Sapay pinanawan da kon dagiti aga-amak. Insinan ako ni Sandro. Ay na, Joan, amok no apay nga insina na kati asawam. Lucia, Ken awan bibiyang ko, no insina na kaman ti asawam, tagapumit la iti ugalim. Nauman kan ka, ket ita, agbayad ka iti multam. awan pagbayad ko. Makaamu ka na iti pagbayad mo, awanin bibiyang ko. Pangaasim, ibabawim ko mati multa. Dayta tinapagsasaritaan ijay barangay hall. Iso asaan ang mabalain nga ibabawi. Basta agbayad ka, ganabem at chismosa. Ay, awan maipautang ko ken ka, Joan. Agasem nga iti 5,000 nga utangem. Pangalaam nga iti pagbayad mo kat awan mo trabahom. Alangan mo't nga isakripisyok ti ganan siyak dito'y store ko tapno la ipautang ko kin ka. Pangaasim, tatulungan na. Ay na, awan maitulong ko. Tikit di aramidem, in ka makisarita, nga inutom abayadan ti multam. Ken mangsapul ka nga minen iti panggedam. Tadi ka pumanag nalat taditan nga panagmarmarites. Maria, Idi pay lang nga na binagbagaan ka, adi ka sumanao iti kontra iti kaarubam. Tama nga, no day tamot lati pa kadadaelam, ngam di ka ngamin dumngeg. Akasla, kabailam amin a tao iti panagkunam. ay nga, nangalaan ngay nga rudalo siya iti kwartada. Kalat abimak nang da. Ay na, nangabak ka no, ni Anselmo iti tinayaan na miro, ijay ilay. Ha? Kastamot, ti ko na ni Lucia. Anya? No pay kasta, awanen ti bibiyang tayo no sa dino man tinaggapuan ti kwartada. Kun saan anasayaat nga inkadadadaulan ti kaarobam. Agnakem kan Joan, tano saan si kamot la tinakababain. Anya laki dain, nasa isaya atay at ibiyagmaw ti intunaram. Ngam ti inkasarsaritaan ti karubam, nang runa pa'y no panang dadail na ita. Gaputakas iti kunada, anyaman nga inkaramidain, agsublimit lakin ka. Ala, papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ngayon tayo pinaulwan. Manarsarita,
Dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Nabarte ka kaon na pari Jackie. Agawin ako ni Jay Balayme. Saan ka pa nga away, pare Tyson? Aginom tapay. Adupay ti arak ken pulutan ta. Talaga jakon kabailan pay. Pari Jackie. Nabarte ka talagan. No ipilit mo ti agawin. Makaraman ka kanya, pare Tyson. Anya? Di nagpabainan pare Tyson. May salang nga kugtar ko ken ka maudatal kan. Good padasama, pari Jackie. Sana ka mabutang ka, buksingan ka mata. Kasta gaya pare Tyson. Ambom kate, analaingag iti kung fu. Nalaingak ngagbuksing, pare. Katag sinubok ta iti kabalan. Dahito iti kogtar. Tawas Tawas. Sana nagdisuti kong termuhanyak. Sakmat ti dumanag. Saan ba ta nagdisaw ti danog mo kanyak pare Tyson? Dahito'y pa iti sidekick. Tawas mananti kong termaw. Di kaglise, pare Tyson. Nanang! Apay aya isang anak ko. Kas kala maururaman. Natatanggan tata Tyson. Apay da Tyson kan tatang mau. Agdindinanog da iti pagiinuman da. Anya! Inkay anawaan ida, nanang. Mala, mapantay iti ayandang aglablaban, anak ko. Anyat mapaspasa amak butaw. Aglablaban dang agpaiso, ngamsan mo't ngagdisdiso dagiti danog da. Anya! Buyaan nyo kadiida, nanasyon. Dahito'y ti paragan ka. Ay, sos! Ilaylayat na pailaang tidanog na. Ngam natumban. Ay, sos! Natumba mo't laang ni Tyson amang danog kumakin ni Jackie. Makapakatawa ti aramid da. Aglablaban dang agpaiso. Saan ba't ngagdisdiso ti danog da? Gapu iti bartak da. Papanaman na ang Jackie. Rumor ka manan abigbigat. Mapanak la makikaroba, siyon bakit? Amang ano ag kung fu ka manan numabartek ka. Anya nga ag kung fu asasawam, siyon? Saan kit deng? Kat nagdinanog kayo kin ni Tyson idi kalman. Ngam saan mat nga agdisdis so ti danog yaw, gapo iti bartek yaw. Nagdinanog kami ayamat, kat awan mat ti malagip kaw. Kasano kumamalagip mo? Kat kasta unay abartek yo kin ni Tyson. Tunggal dumanog ka, matumba ka. Anya? Oray ka la maisob-sob-sob nga kugtar. Mangibabain ka lakayan. Anya laki din ni bakit? Diyak amo day tangay magbagap. Ala, nagtugaw ka, Tata Jackie. Aginom taman kiti ti arak. Kakaiso na nga dakwartak. Wow! Naimas ti arak, basta libre, botog. Ay katuwa na, Tata Jackie. Agmay-may sak namin nga ginom. Iso nga inawis ka. Ay na! Wow! Nagadupay tinaidasar apulutan botog. Uy, ado ti pulutan ta. Nagimas ti pulutan ng runa no libre, botog. Mala, mangalakan iti inumam nga arak, Tata Jackie. Aginom tan iti arak. Ay uwan botog. Arak ko naman.
Oops! Yeah! Yeah! Ay. Anyat araramido mon manong Jackie. Agkungkung fo kamutin ng agmay-maysa dito'y dalan. Yeah! Asus. Ay, nabartek ka manen. Isung agkungkung fo ka. Yeah! Oops! Yeah! Op! Ay na. Ay, di ka agpusipos itinapigsa. At ang mga numatumba ka. Daytoy pwede kong taram. Ay. Manong Jackie. Ay, natinagan ni Jay Kanan. Anay ko! Anay! Nagsakit tintero abagay. Apay nga dadonor ko. Anay. Apay, di mo amaw ang naipisok ka ijay kanal gapo iti bartek mo, Jackie. Anya? Ay, jak amo day taas yun. No awan ni kabagis Anay, mo asimang, nalmes kan ijay kanal ang nakatinagam, lukaw. Anya? Agkungkung fu ka kanuan na bartek. Idi kwan natinagkan ijay kanal. Anya? Inaramid ko ayamot day ta. Talaga mo, bagbagay mo tinagan mo a Jackie. Jackie Chan. Nagan tinalaing ako makarate. Anya? Agkong pumaster ka mo tan numabartek ka. Anya nga ita tinapasamakan ka. Naga daw ti donor mo. Gapo iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Anya laki din ni siyon. Anay. Anya lakit din ni siya nasasawam. Di mon ammo ti lubong mo no nabartek ka. Oh, yeah! Yeah! Ay, sus! Anyat araramido mon tatang. Nabuhakan dagiti manok ko. Awanan, bayan kita manok. Aglalaban kami. Anya? Nabartak kayo manen, tatang. Agkungkung fu kayo manen. Apay akabusor yun, dagiti manok ko. Lumaban da Kasano ko maalumaban dagiti manok ko? Saan da kamot kan anwan? Anyasan? Kita anday ta may sakawitan, isang. Langan natin mangkugtar kanyagap. Anya? Ala. Umasidag ka taglaban ta. Kawitan. Ay, huston tatang. Agawid kan, tanabartakan. Sana gagawid. Naglaban kami tiday ta kawitan. Ay, kinugtaram mo tanday takawitan, tatang. Lumaban Anya? Ay, nabartak manen ni kabagis ko at Jackie, ipagsyon. Apay aya ipag. Ada ijerabaw ti irigasyon. Agkongkong fong agmaymaysa. Anya? Nagalas ti langan ang agkongkong fo. Pasaray ibaba na ti sapin na. Ay mangibabain da jalakay. Sapay saan nga agbre-brave. Ay, anawa ako ma. Ngam ang mga nudanugan nak. Sikalatan ti mga nawa iti asawam, ipag. Aginom tayo iti arak, nga mawanti agap apa Tata Tyson, Tata Jackie. Bakit? Uwe na. Di ka kadi madanagan butag. Agkumpari kami kini Pari Jackie. Saan kami nga agap apa? Saan ka day, Pari Jackie? Ay katuan pare tayo sound. Agpinpin na tagtang agkumparay. Sana ya. Nangag mo butag. Agpimpin na kami nga kumpari kini Pari Jackie. Ala, rugyan tayo nga rodin tayo ginom iti arak, Tata Tyson, Tata Jackie. Kakaiso na nga damanin kwartak. Nagimas ti arak ng runan no libre. Agpaiso na ita, Pari Jackie. Nagimas ti uminom iti arak, no libre, ti pulutan. Ibusan matan ti pulutan, Anya ko mati bibiyang mo, Pari Jackie. Esos, di mo timbagak nga wanti agap apa, Tata Tyson, Tata Jackie. Dito'y matingami na pare tayo sound. Di pa lamang alay tinapoy ta ipangan na lang ang dagiti pulutan. Butog. Abay, pakibiyangan na ka, Pari Jackie. Agpulutan ka mat ano kayat mo? Di nagpagbusuran pare tayo sound.
Anya ti kayat mo mapasama kaya, pare Jackie? Ay sos, di kaya ka pa, Tata Tyson, Tata Jackie. Aginom tayo lang. Buksingan kanto pa, pare Jackie? Kabaylam laki day pare Tyson. Sana saktikan karitem, pare Jackie. Sige. Sige, Day talatam mga ramitan. Pormaan nagitibok saing. Ha? Sumardang kayo man, Tata Tyson, Tata Jackie. Di ka glaban. Nako, dinanog mo tinobak. Dahil matiparakan ka. Anak, kinagat mo tinapayag ko. Huston, Tata Tyson. Ikaw, Di mo kagatan tilapayag ni Tata Jackie. Anay, nagsakit. Anay ko. Kinagat mo tinapayag ka. Huston. Anay ka. Anay. Nagsakit na ot-ot. Laonay. Nagsakit ti kinagat ni Pare Tyson na lapayag ko. Agyaman ka, tasaan anapursing tilapayag mo. Tiyawanan ba'y na Tyson? At napuli na nga asaw. Kinagat na din tinapayag ko. Anay ko. Day gunggunam, day tati maalalam iti nalabos apa naging inom mo iti arak. Nauna anak lang daya Tyson kahit palsag tumat laeng no makita ka. Anya, Ay, kagatag tumat niya agong na tapno agnakam. anya. Anay ko, nagsakit tinapayag ko ang kinagat na anay. Ay na, mangibaba ini tatang, nanang. Ay, wun nga rod anak ko. Matintin nagpainjay sa pinang agkongpo-kongpo iti salunan. Kat katawaan ang dagiti tattao amang buybuyaken kwa na. Arig na di drunking master. Ay, mangibabain day tanga amam. Isulangan ti buybuyaan dagiti taktao. Inakanawaan ni tatang nanang. Matnagan di sa pinang agkarkarate. Ay, wunan ako. Ingka anawaan ni tatang mo tanay. Mangibabainan. Gusto na itang tatang. Sikan ti buybuyaan dagiti tattao dito'y salunan. Hapayayalap dan nag-isang, ha? Agkong fu kayo manin ngagmaymay sa dititeng nga ti salunan. Kababain. Idol ko nga rod ni Jackie Chan, anak ko. Wanan, ngam agawid tayon. Matintin nagpayan day ta sa pinyo. Anya ko, ma. Umay ka tatang, agawid tayon. Agur-urayan ni nanang di tarwar ti salunan. Diyak kayat ti agawin. Kayat ko pa iti agsala dito'y saluran. Saan mat nga agsalsala ti aramidan nyo? No di kat agkarkarati kayo akas laad na kalaban nyo. Kalaban ko ni Bruce Lee, anak ko. Anya? Diyak kayat ti agawin. Baybayan na nga ang Kung Fu. Kung Fu master ko naman. Ay, talaga adya kon makaanaos ipag. Mangibabainan ni Jackie. Agkong fu numabartag. Wan nga rod ipagsyon. Nalimbong mat ti panunot na no saan anabartag. Kas kumaita. At dalang ijay sirok ti mangga anakatugaw. Wan ipag. Nakaululimok dayta no saan nakainom iti arak. Nakataltal na. Ay na, paritan nyo nga aginom iti arak. Tapno saan ama isagmak ipag. Hay, adon adaras a pinaritak nga aginom iti arak. Ngam aglibas mo't amapan makiinaum. Anya? No siyak ti mapunuan. Ay, jaklam mon ipag. Di na urayanan ang makaungutak. Ha? Ni tatang! Dandanugan na matan niya pusti ti kuryente. Ipagarop na siguro akalaban na day ta pusti ti kuryente. Ay, nini! Kugtagugtaran na matan. Ipakamok adagos ka ni nanang day to. Ta iso ti mga nawakan ni tatang. Apaya di ka lumaban, ha? Lumaban ka? Ipakita mo ti kabaylam. Ti ko nam nga tagat mabuti nga ka nga. Hoy,
Kung Fu Master day daw, tapnamam. Iswa din nagkabaylan. Lumaban kayo, ha? Patayat ti kalaban ko, ko nagpatayat. Day, parakan ka. Anay ko. Nagtangkan pitulang mau si kakalaban ko. Anay ko. Oh, Jakay, kapay adandanugam day tapos titi kuryentay. Huyo. Anya, huyaw kunam kanyak, Jakay. Hindi ka, mamo. Sino kaya? Ha? Kasta gaya ma, mabit lang tenak mga lay titalay. Irakod ka man langan. Agpatulong ak kadagiti tao, tapno mairakod ka. Ay, sakit ka iti ulaw. O karkaran nagdito'y poon ti mangga. Nagaduti kuton ditahoy. Kinagatdaan ti itlog ka. Anay ka. Day tati maganab mo, Jakay. Ita, amamunak matsiguraon. Ay uwan. Hamamukan bakit? Ay pakawanid na kaon. Nagadong ti kuton ako magkagat kanyak. Aging di ka agnakam. Saan ka nga ukarkaran dita? Mangibabain ka nga asawa? Kung fu master kakitdag no mabartag ka? Agbalbaliw akaw na. Isahan ako niyag barbartag. Promise. Basta ukarkaran na kaon. Anay ko. Anay, nagsakit. Kinagatan dagiti ko taon. Ti ubet ka. Anay. Limtag san ti ubet ka. Saan ka di analaing ka nga agkung fu? Pati posti ti kuryente kat kalabanam? Ala, kalabanam mga raw dagiti ko taon. Anya. Ay, pangasimon, bakit? Ay, nagsakitin ti ubot ko, kinagat dagiti ko taon. Agbalbaliw akaw na! Itan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinaulwan. Kung Fu Master, dito'y drama tayaw, Anialaki din! Insurat ni Thea Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.